Uba Aibor Lingdo Nonglain, Presiden Kaseng People Democratic Front, PDF Motion Road Zonal Committee, Uloong, Habangi Kershani Uni Ukurtong ke HSPDP, Omdai Bengi Lejrung HSPDP, Henrengi Kershan Kum ki PDF. Ngin penklan menta kum ki PDF, Henraya Kawud ngin Aish Ukurtong Uba Methodist Dakar. Yagani nakliang jumpa Nonglait ulapan pau habakran kajingelang jong general meeting jong PDF Motion Road, hakasngi sejan jong tayo. Hadin kajing yang menjurlang jong kinong Kershan ke PDF, bahau arjar arpulai, kin ay kajing Kershan yu kurtong ke HSPDP. Bat noong saya bi, balas saya mentang imdan kandidat. Hakane election namanya, ngimla bentip hakiwi election. Ngimla bensai ki kandidat lah kajong. Nomor kata kajing dam jong yang ni, kamut bahabangin Kershan yu no, nilai serendar yang tak. Kajing Kershan jong ni, kumangilai akut mana kene kalau nilai ke parti ladang ide ban Kershan yu no yang Kershan ke parti ba kekam ke ba khmat ke ba habangi Kershan tolong bangin wat dia lagi jong gibriu habangi Kershan yu no kandidat ndai bangin lai krung HSPDP andrai ngi Kershan kum ki PDF ngin organize menta kum ki PDF ndrai kabut ngin ai ladap dia menjur ngin ai sya une ukertang ba Methodist Dakar